trebamo biti gladni da bi smršali? Naravno da ne. Mnogo ljudi koji žele da urade neku transformaciju, to jest da izgube na kilaži, prva pomisao im je negativna jer misle da će biti gladni konstantno. Međutim, moguće je napraviti i jesti nutritivno bogate obroke, ali u isto vrijeme i one koje će vam pomoći da dostignete željeni rezultat, a da ne budete gladni čak ni u jednom trenutku. Zbog toga je važno da imate i pomoć osobe koja će vam na neki način, koja će vas usmjeriti na to kako treba da izgleda neki kompletan obrok koji će vam dati sve nutrijente bez da vas učini gladnima, ali da u isto vrijeme uživate u tim obrocima i da vam ne budu dosadni. To je isto jedan važan faktor u tome svemu, je da svi obroci koje pravite da budu vama ukusni i da na neki način uživate u njihovoj pripremi, i to će biti još jedan faktor zbog kojeg nećete ostati gladni u tom cijelom procesu. Brojanje kalorije je najdosadnija stvar koju može neko učiniti, rijetko je održivo i postoji druge metode koji su efikasnije, pošto mi kad želimo da nešto radimo u smislu ishrane, mršavljenje, želimo nešto da bude konsistentan, da ljudi kad broji kalorije ide 2-3 dana pa onda bude previše, i ima i drugi načine koje može Tajna da nam priča o tome. Da. Jedan od meni najdražih načina kako ljudima objasniti kako da se hrane pravilno, a da u isto vrijeme postignu rezultate, je preko tanjira prehrane. Tanjir prehrane vam pokazuje na koji način jedan obrok organizovati i koje sve komponente i namirnice trebaju da budu sadržane na njemu i u kojim procentima, to jeste kako porciju odrediti. I na taj način pratimo svoj energetski unos onako u grubo, da tako kažem, ali nismo opsjednuti brojevima i ne gledamo sve kroz prizmu tih kalorija. Tako mnogo zdraviji odnos sa hranom razvijamo, što ostavlja dosta dugoročni rezultat i, hajmo reći, neki cjeloživotni rezultat koji će uvijek biti tu, a nećemo se vraćati na staro.